te tilo fo i ngā lua le nganga le tua. Whamanianga le tua. O le amanoa nei, te loa, as I said, o le lona lua nei tātou conference nei a le saun lea tātou, saun lona lua, i nei e kilani. Ai, o te whaftai le tua, o no le amanoa lea, o ha, o ai tātou. Pea upol tusi, tupu le whatua tua. Ilea, o ha, o pea, tau longolongo. Amene, whai le tangata nei te lua so, vai, e tupu lo whatua tua, e le tau longolongo pe i ati. Oi, whai ai. A whapeo lo tō lua, tilo i ema whai le lei ai. Whai ai tangata nei te lua so. E le upo e masani, o i le matu pitanu, e le aonga le tau whamai, e tu manu, ai le tu, sorry, ngā o ki ngā ielo ke lo le upu le le wingo le mea, e le manu tu, le tau longolongo, o le mea e whai pea. O le longo atu wala ia te o e ne fiafi, ia au te tonu. O se awa noa lea, e te toi whalongo a ia. Amele. Masani ia, ma kou i Samoa. Aso ia e kakele i alu i pia. Whai mo manga, Umalong whai le lafo ke lea, ko koloa, E ang ku ulola ia e whaola. O le keimila ngā, o le alua vau, e mili le vau makalo, Ke leo le mana mai si vanga le i, Ai, o le keimi mua la pe i e vele ai, e whaisi whainkaru, keimi ngā. Why? Because e mili ale vau, ma le kalo le keimi le ngā. Ai o lo i ngā ola hae le kalo. Ia, ngā pau ale me foi le whai. O le akua koe au kalu, ia me vele se ngai vau. Whapea ngā umala, o lo whalongo, isi keimi foi le ki whapea, hai, whalongo so, wai e te oe. Le lau tau te oe, e ese le tā ua le mea lea. O lo whalongo pea, e te whalongo pea. Ameli, pea ki rau pea ki kawika mai e kia ule whiwhinei. Our prayer conference, peo nei lewa talai, peo na watu le sunga tatu tita, e mai se foi sunga whawhengainga, tae ao, ia tatu te mafuta i o tau. And before we move on, let's have a look at the next slide, whamole. Ngā ngau koe whakepa ia oe i le mea lea, what is prayer? What is prayer? Very simple. Prayer is a communicating with God through praising Him. E ke kalo le kua, e ke vivi i kaimil ngā, e ke whavivi i le tua. Amene. E ke whaiaku i le kua, le eise tupu e tusa ma oe. Le eise tasi e tusa malau o fio. Not only that, when you pray, confessing our sins, e ke kau kingo i le kua, le tua, o sau fo i wa wita e le pisi le awala nei aso. Ia wa o le fia ia, fa mangalo au. As confessing. Amen. Amen. Le ngate nā whamai, thanking Him, e te whawhitai le tua, teimi ke kalo ai, whawhikai le kua. Tai le tua le anga leima le lofo le tua, tali mai lau talo. Not only that, you ask God, e ke whisili mai, o le atu le tua, i se mea ngai ke mga awai. So, prayer, simply meaning, o le keimi ke whawhikai ai, o le keimi ke kau kingo ai le kua, ke kau waku, o se makako whale kong. Le ngā kai lea o le mea i te manao ai, ia mai whawhitai le tua. Amene. Lua, and the next slide. Prayer is giving our attention to God in a two-way spiritual relationship where we talk to God and also He will speak to us. O le amangoa lea, kaluai o le lua mawhangwhanga, o le mawhangwhanga o le lua relationship ma lea tua. E ki kaua kua i lea kua le mela i lo loto. O ngai whaakari lea. Hei tau mai e lea tua i ate oi. Pe whitalai mai lea tua. It's a two-way street. O le kelo kaime. One-way street ngā le alua. Lai kau whikalai mai lea tua. Awa e hatu. But at the same time, God and also listen to Him. E iai le kaimi, e ke whalongo i le tua po le alwhingalo le kua. Amene. Amene, te awhia pati mo Isu. Not only that, I was given i le mata upo le topic o ke kalangoa i le whiawhile nei. Before we move to the topic,
Also prayers, next slide. The priority of prayer. Ele me ka o le priority of prayer. Le la le fa longo kusi dea. Momoa ia marekum ta momoa fei patoso lima. Priority. O le me mua nga fai. O le tae au wana po ai o ia. O na ulu fafole o ia mamali watu ile mea tufua. Matalo talo ai. Me mua e fai. Is prayer. Pamaikala tuspaia very early in the morning while still dark. Ka kofu ka ngofa lungo ka leiva. Ka le valu. O kala tuspaia famai e ala po o ia ilunga a o loo pong sa po. Amen. O isi ka ko makwa mo e umia. Ai ke sawa lo ki kilok ngai ke vai alo mo e umia. Priority, something that you need to do first. E mua nga fai. E peio Yesu fumai ala po Yesu. Paengalonga lua, the place of prayer. Same verse. Ua mawai atu la lantou te talo. O na lulu ina leo le mea ua whapotopoto ai I lantou. Patosu lima. Mareko, patosu lima. Mareko mamua. It's the place of prayer. O le tae au wala po ai o ia. O na ulu fafole o ia mamali watu I le mea tufua. Matalo talo ai. Man, the talo ai. O le fasamunga sa talo ai. But really, he prayed. Wo ki kilo wo ke ia wo fapia. E rei uso mai Yesu se permite. Kilo fakula o ke uso mai permite nga. Ai fe mai ua usu po o ia, o na alu leo ia I le no fuanga tu fua e masani ai, o na tatalo ai. You must find a place to pray. E se alo la ngonga pe alu I mena I ke kalo ai. Amen. Amen. Also the power of prayer. Na luenga fa, fai batosutas. Ua mawai atu la lantou te talo. O na lulu ina leo le mea ua whapotopoto ai I lantou. Ua tutumu fo I lantou umai le nganga pa ia. Ma ua tau tala atu le afionga le tua ma le faa malosi. And that's power of prayer. Ye loa mai kat kongu ka ko ke maukingoa. E ye le malsi anga I le mana o le talo. And then last but not least, the plan for prayer. O le plan for prayer la, le lau kalangoa le whiawhingei. Whai tangata na tilo so, o le plan le mele la sau. Whai ai. Yeah, amen. The plan for prayer, o le topic lenga mai o ke kale o te talanoa I le whiawhinei. Le la tatu wawai, mua I no fa inga tupun tau pe whaal fo I po iwa se i o I se fulu. O silile malo ia pese I ona uso. Wha ingoa fo ilo na tina ia te ia o ia pesa. Ua whapea. O whanaua o ia ma le tinga. Ua wala au atu ia pesa I le atua o Israelu. Ua whapea atu. Fia manuia au ia te oe. Ma whaalau tele ina lo ulau ele ele. Ia te au fo ilo ua au. Ma ia e leo leo mai ia te au ai le leanga. Ina ne I tinga ina. Na watu ele atua ia te ia le mea na ia whaatonga atu ai. Man, te whalongolai le fo ipu e iwa. Verse 9, fo ipu e iwa whamal mole. Ua silile mamalu o ia pese I ona uso. Na whaingo fo ilo na tina ia te ia o ia pesa. Ua whapea. Ua o whanaua o ia ma le tinga. O te whiatala noa ia te oi le tatalo le altangata ino e ngo ia pesa. Jabez. Ba marikala le siwe whaul matulot. E esa ia le tatalo. Ai wa o titilo iai. E makua maka ukia. E le mena whaia le atua. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. O le ingoa Jabez, o le upu e peru lea for pain. Pain. Fai whakasi pain.
E leo le pain for le fale. Pain ki ngā. O le ki ngā. A whapena e mwhainga kua i ngā. Whai poiva le la whai kau kua pia kua le ki ngā. Pain was more honorable. Because ole winga le upu, ole upu peru leo te best. Ole ono winga ole ti ngā. Pain. O ki kilo mo mamai ei. Sole e ese makau kio whainga le tua. Pain. Whamarikala al kuspa ia. Ua whaai ngoa e lona tina pole tina ia pesa. Ia pesa. Ona na ia whanaua o ia male ti ngā. Kei loa pia ngai ke ngofo mai i. Ngā langa whai ngoa o e lau ti ngā. I lau ngoa ngai ke iai. Le lau po se menga kupu. O ki kaua ka whai eke oe. O le mea lea. E leo se mea whau. Aso ia i Samoa, mako i Samoa. Ia. E whangawa e kelenga i whako sanga fo i whangawa whinga i tua i whale i a inga i tua. Whanau loa. Ia lea tamai titi a whalonga ko la kangi mali pusi. Ke awha mai, o pusi le ingoa. Whiatu awha mai, halanga mi hau, mali pusi kai minga. Longo minga, e leo se mea fau. O ngā lua leo langa ko awha mai pusi. Pusi, ala leo minga. Seo le kai minga ki ngā, whaki ngā, pia ngā whangawai. Ai mi hau, mali pusi. Ai mea ngā lenga whai e lo makua lea, pole tina lea ia pesa. Lau le alu ke le mea i ngoa. And I know wai mana malama iai. Le ngofu mai isu le whawhengai ngā, po whawhengai ngā umaia. Ma i loa le tā ua i ngoa ngai ke ngoa hai. E tato e kalesia. E ia le si whatua o whewhe au. Ia, ngai ngoa ia pei. O ki ngā le ngota iai. Po ngā. Oi mang po le wharpuanga. Now, lau suilanga ngoi ia, heset. Wharpua o peta. A koe saula heset ngai whaire sori whawhikai. A oi ke wala ua pain, langa lau suia heset le ngoa. Longo winga ka ua ia, pati i ele mea lengo mga oi, ta ua te oi le whiawhingei ka ua le mea lea. E ili si li o le makou doku. O le ngoa i whunga. O le ngoa o tanu ma. Kangu mai mele anga uma kangu mai i afuma. Lau sui ngele ngoa. Amene. Ia ngofo le peo le mga o le mai. Ia ai be mga e ngā le kangu. Ia le kangu o le kanka wa avea. E kangu. Tu loa. Ai le winga la utala. O le mea le winga i noa. E ilisi tina al matu e kalesia. Ngā sau o longa ngoa i ai. Ia onge. Ia le onge. Papati. Le se mea. Oile ngola wingo i onge ka koe kalesia. Rebecca. Now, change her name. But, ole mea lo ke mga tau ia ki oe. But this guy, this man, Jabez, e ese ale mea ngā kilo ia i o ia. Ke mga awhoi la ia i loa. La so la ngonga pa fa pe o lo ingoa ia peng. Feliz kaka, malo peng. Ke loa fa pe o lo ngoa ngai ke le ko fie ngoa i le ngoa ngā. Langa o le keimi ngā whangau wai, fa mai ngā whangau male ti ngā. We don't know po le alko ngā ki ngā. Pe ki ngā le mawhau. Ki ngā le loko. Or physical pain because ke loa keimi uma whangau ka mai ke le whaingo fish not easy. We don't know. Pawal kala lo makua nga o whangau o ia maleti ngā. Or spiritual pain. Por ki ngā o le nganga. Amene. Alenga ki kiloma e mama ai. O ke mga ai e loan melea. Even though his name was pain. But Jabez prayed one of the best prayer recorded in Kuspaia. He prayed nga kakalo il tangata leo ya pesa. Is a kakalo one of the best, one of the most effective prayer. Le kusi Kuspaia. Even though o longa ingoa o tinga
Polonga ingoa pupo ngā. But he was praying. Ngā kakalo. E ke sau wale whiwhingi. Maybe alo ngoa e leo ki ngā. Angai ki sau mariki ngā lo loko e le whiwhingi. Ngā ki ngā mea lo loko anga le lai loko lua, ngā wa lua mai a, alu lo loko lua ngofo e lesi mea, e ngofo e lesi mea. Amen. Pe ngai ki longa whakasi, ai peia o lua e leo se unga lii. Ngai ki ngā lo loko, pain. But this man, even though ngai eile ki ngā ia te ia, but he prayed the most effective prayer o ka kongi ai. Le se walo ke le dile, so ka ko olo lai ka kalo tangata le ia pesa. The prayer of Jabez. Foi puspuru. O wala watu ia pesa ile atua o isawa elu, o whape atu. Fia manuia au ia te oe, ma whaalau tele ina lo lau ele. Ia te au fo i lo wa au, ma ia leo mai ia te au ai le leanga. Ina ne i tinga ina au. Amen. Pe ngo whakapoi, mai ele i whalawe le ngoa. Pain, Jabez, ele kakalo ia pesa. Ele i whalawe po i se mea po le ala wale ko inga ki ngai. Ele i whalawe te milan tala. But I believe, o le mea leanga iai, o ngā o le whaipunga mua, le whaipunga iwa, whamai Jabez was more honorable than his brother. Kei lo e wa uloa i lai ngā, lo no winga o le tangata lea, e awa mamatau i le tua. Aisha, langa a awa le tangata le tua, ta wati ati o e whamamaluina o e le tua. Amene. Amene. Whamale le kalo ia pesa. Te talo ia pesa mai, bless me. Ai le iwala au ia pesa e whamanuia mai ia te ia. O le mele ngālu ia pesa po le atua le ngālu ia. Whamai le tala tuspa ia, he's the God of Israel. Amen. Ke lo oe, leo po e ngofo mai le pōngei. E ke loku, e ke karikongu le akua. A o li kaimi e ke kaloi. Pe ke mga amia tsosangi, e ese le akua e ke haru iai. But the Bible says, he cried out to the God of Israel. E loa le ia pesa. O le atua le au nei iai, pau leo le atua, e tali lona manaonga. Amen. Amen. Lesi mea titilo iai. O le kakalo lenga kala whamai, bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and give me from harm so that I will be free from pain. And God granted his prayer. Let me say this. Asao le planning o lau kakalo. E ke le kakalo maloki ngā. When you have a right planning of your prayer, e ke le kakalo malowika. E ke le kakalo malo whangongoa. A saulo loto, e plan ei lau kalo i le kua. Ma ngai e o le mena e tau mena. Pai ngā umaloanga lau e, ia pesa me whāngai runga, mai bless me, enlarge my territory. I want your hand be upon me and give me from harm. Umalonga lau mea ngā, whamai vai ngal whaipunga, so that I will be free from pain. Amen. Amen. O le planinga ma le whainga o le kakalo. Ngā umalonga kau iai e ia pesa i le atua, mea ia i lang kakalo. Whamala kala inga ia o fuli mai from pain. Ea, ma le vaenga mulmuli la ngā whakikoe, a sao ngā plan de leila kakalo. Not only e fuli oe, he will set you free
Para lisi menga fa mai. God granted his request. O i le mele nga fasi minga ngo fonga fai. Le lau kau ke oi. O le upu le fa ngai is granted. Mai ona le fa sa monga inga ona tal. Na watu ele atua ia te ia le mea na ia whaatonga atua. Ona matu le atua. His plan, ka kalo fa mai ia e fa manuia ia te au. Enlarge my territory. Let your hand upon me and keep me from evil. Umalanga ka kalo fa malikala ia pesa inga ia o sa loko mai le kinga. Ai fa mai lo le vanga mun muli ka kalo ia pesa. And God granted his request. Le loko ke elo le answer le ta umai. Elo fa malikala and God answer his prayer. You know what? Boki kilo le sesengol mele le grant. Male answer. Answer, when God answer your prayer sometimes, answer, it can be no sometimes. Because God say, no. Answer can be, wait, not yet. Okay. Or yes. Au le grant la le whaongai, whamai ona a watu le atua. Le mea na manao iai. O le grant, kusa, o le grant kusa ua, is a formal given. Kusa ua kuaku ele kua. There's no, ele said no. Whamai ua whaai atu ele atua, is a formally given. As a confer o bestow kusa ua whahe ia ele kua, wa kui ngatu le kua. Leo kau ke koi. Ao inga, sao le mea ke kalo ai malu loto i le tua. E ke le whai aku le kua. Le tua. Wa o masiasi le ngei ngoa whai ngoa ia o lau tina. Tinga. O ke le fie ngoa i le. E le ngi upo whapenga le kalo. Amen. O ke le fie ngoa i le ngoa. A whamela kala tuspa ia. And God granted his request. For ai aku i le kua. Amen. When mo mala wo kikilo foi pala menga le kuer vai le wo kikilo ele it's no answer. A famar kala tus paia ona fo ia tu le tua ia te ia le mea na manda o iai. Amen. Ia afsa pati mo Yesu. Ia ole introduction na. Are you okay? Let's have a look at the plan of prayer. Ia polititano ia pesa. Plan number 1. Whaitau foi pasipuru wa mot, verse 10. O wala watu ia pesa ile atua o Israelu, o whape atu. Fia manuia au ia te oe ma whaalau te leina lo ulau ele. Ia te au fo i lo ua au. Ma ia leo mai ia te au ai le leanga. Ina ne itinga ina na watu ele atua ia te ia le mea na ia whaatonga atuai. Many. Number 1, plan number 1, he prayed for blessing. Talo mo manuia. Le ai ma se ka ko la lo for falling e ke le fia manguia. Va con manguia, le te le fia manguia. He prayed for blessing. Ai va ai fo iai. O le kele o iso ka ko. E anu le aso ko e ka kalo lau uma ka ko. Ai ke le kalo ai manguia oi. Pe ke ma fo le ke musu falong mai o lo wa fa ki fa manuia mai ya. Ole memo mo le Jabez pray for blessing. Fa mai e fa manuia mai ya. I lo le ia pesa. O le tua le au na ye o le tua Abrahamo isa ako Jakobo. Tari tonu le tua e awala mai ai. E fa ale ngai fa longa nget fa fa mai. I am here to bless you. Laise si ke manguia ngau le kua. Only God can bless you. Salamo 5 foi pasulua. Awa oe, leali e te whaamanuia i le wa meo tonu, e pui o ia e oe i le alofa, e pei o le tali pupuni. Tau tau tia te oe.
Foi oe le tali o le tua. Ma i whamanuia le tua il tangata mea tonu. Jabez, I believe o le kangaka e a mio tua. Langa lenga whamamalu e le tua. Bala au fo ia pesa, bala au sao ai le kua. Amene. Amene. Au e ki kilo isi kemi whale kam whai su el manguia o le tua e mau el manuia. Amene. Whamai e whaia oe matalita. Tali pupuni o le alofo le kua e pui pui ai oe. Being of fact, his name was pain, but doesn't stop him. O isi kemi foi lele e pe ke musu ke kakalo mo le manguia. But later on, o nga iloa le ka ua le mea lenga e kakalo mo le manuia mai le tua. Next slide, Lana. Vasily, why do you pray for blessing? Le mea lenga e kakalo le manguia. E manguia oe. Le ai ase se tatu le fifa i manguia. I le whape ki kiro ko manguia le skangaka. Ai ke le o manguia. Pray for blessing. Ke nese sulua whai po e lua o tot. O te whaia oe manu tele. O te wha manuia fo i ante oe. O te matua wha ma maluina lo wingoa. E manuia fo i oe. O te wha manuia atu i ante i la tau oe wha manuia i ante oe. O te wha malai atu fo i ante i la tau oe whetu i ante oe. E manuia fo i ate oe o a inga umo le la lolangi. Amen. Verse kolu wha mai. And all the people on earth will be blessed through you. E alanga e wala au i lea kua. Wha manguia mai oe. So that you have enough blessing to bless others. Amen. Hello, uki kilo melea. Ke le i o le skangaka ke wala au wha manguia le kua e ake oe. E ke le i wha manguia e le skangaka. Amene. Ke le loa manguia, ofu alau ofu, wale ofi loa, whakoa alua ame le skangaka. O le mea le whai mai i, the blessing, e sau ale mea fau, e ke alu e ave le mea ngā. Amen. Pe whai wai loa kuai. Whakoa alu ave le manguia le mea ngā i le skangaka. Amen. Ai whamarikala kuspa ia pramo. Inga ia manguia ka ngaka le lalolangi ia ke oe. I manguia ia o ki whoa ia ke oe. When God bless you, ia I loa wha manguia le skaka. Au ki whakaka, pe ke ai kulou. Wa e maa onga loa, whako a whoa i lo le aia. Nale winga ngā mea. Koe ainga. It's not blessing. O le blessing, o le mea wha manguia i le kua, e ke alu e ave le mea ngā. Sa ilo ofu ma ngai ia, e le ofua. Whakau. Ngā o whaikau au kwa le melea. O lofua ilo ofu ngā. What I'm saying, ma ia ilo wha manuia o le skangaka. Because that is the reason. E lain kako kakalo ia manguia, wha manguia mai le kua ia ki oe. So that you have enough blessing to bless others. Ngai ke sapi ai o manguia, e laa ku isi manguia, e sau isi manguia, ai le ai ama se mea wa e vea ma le skaka. Amen. Amen. E laku kue o, koru au mea ai, e laku ale ku lau ka vale, a kele ave lisi mea ai ma le skaka kulou. Amen. Amen. Ia e laku loa, palasi nei mea ai ngai lalo, ia li mea ai lea, al mea leng palasi lalo. Ao mea i e whamanuia lea kua, whamai, ka kalo i e manguia. Kalo i whamanguia lea kua i ake oe. Inga ia lava manguia e amai lea kua i ake oe. So you can bless others. E ke whamanguia i le skangaka. Next slide, Blanda. Yeah. Kako kakalo. Let's read le prayer nga. Ia, Lord, bless me with more than I need, so I can be a blessing to the world around us. Amen. E ke kakalo lai le kua wha manguia mai oe.
e le whapela inga ia kele ia manguia i loa kangaka e ke manguia o le loku e mo kua kele o mea. Amen. Amen. Whamanuia o le atua e ke whamanguia i le skangaka. Amen. Ia, awta pati mo isu. Tolu iane, nta mo whai palua. Le pele, ia e manuia i mea uma, ma ia e malolo. Whapeo na manuia o lo wanganga. Kasi le mea pe ia le whawinga se kangaka prosperity. Kele mea. Langa e oisi kemi fole le kele loa mea. Ia whaingkalo whapea le ia o mea oi, o mea nga e maua. Au whamanguia le koe e prosperity. Ai whamarikala kuspa ia maa ngai ia le mea nga koe whaikau whamole. Le pele, ia e manuia i mea uma, ma ia e malolo. Whapeo na manuia o lo wanganga. Mene, o le pele oe le atua whamai, le pele oe le pele le atua, wa e manuia. Wa e manuia i mea uma lava. Wa e malolo inga, wa manuia fo i whapeo nga manuia lo wanganga. Everything. Aola nga whamanguia le koe koe, e le i le nga ska vale. E le nga se kupe. Amene, ale whamarikala kuspa ia, ua whamanguia le kua. I pray that you may prosper in all things and be in health. Yeah. Amen. Kau le mwhainga whaliloko isi kemi e pe e ku mele vai masawa. E kalo le kua manguia lo vai. Amen. 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 Kau le kali mele au ngunguia ia isole. Yeah, because that's the Bible say. Wa e manguia me au malamba ua e malolo ua manguia foi lo wanganga. Prosperity. When you pray, e lenga ngi mela i ke maua mai pe fo ai me kangaka. Be o va kua o le lenga luenga la fangau. Au ke ka ua ke oe. O le si manguia lo mafau. Manguia lo fufonga. E manguia lo faalongo, manguia lo loko, manguia lo wanganga. You have peace. Amen. But you have that blessing. You have peace. File mua lo loko. E ke le angwa oe, ki nganga o ke luko lua. You have peace in the heart. Nanga manguia lo olanga. Amen. Amen. E oso lo ka vale alfa mai se umale o ke lo mkuanga watu la ia. Ole sila inga. Wasila kule o ke kamaloa. I lo fafinge. Manguia oi. Prosperity, having more than I need so I can make an eternal difference in life of others. E alanga maua so sio le tua. E ke wha manguia i le skangaka. Vili le skangaka. Vili le si ainga. Au ki fisiri e pe e se meo e se kume ai. Fai, lea sau e waku le mea leha. Ai lolo vile wa koa wa umangoa o ile ai da ave fo ai o me fa mangi ale kwa le ke le selu fulano fa pesulua ona le liuina le Isaako o saito ile nu na maua fo ile tai selau i fua ile tausanga na fa manu ia fo ile li ia te ia okay ko fe kau ona le liuina le Isaako I think le upunga le luluina na luluina le Isaako saito because then Isaac sowed in the land and reaped in the year 100 folds. Lela kwa ke pengo fa hakule upule prosperity. O le mea ke manguia, ele kasi se mea ke manguia. Famai, ua lulua Isaako saiko. He sowed. Ele, and then he reaped. O nga ia sele lea. Le sele lenga ia mau. Famai, 100 folds. Lela fa ke awa ki fa ka manguia ele sa ngwan ngai fa ya. Amen. E ke pa ye kulo. E ke ngofo lele le ai ma se me ke va ku pa u mal manguia yo mai ari ole ai ngalo va ku le pa u fal me yo. Fa mai hi sold. Nga lui. O nga ye sele lea ai fa mal kala ku pa ya. Ole kau sanga lea. The same year. Fa mai nga ia sele ai 100 folds. Leo kau ke oi. Se lau pasenge me avaku le kua ia ke oi. O manguia avaku le kua ke e leo ngi me laiki. 100 folds.
Makua ako koa mea mai le tua ia ki oe. Amele. Amele. Amele a enga lua la. Manguia fa manguia le kua ia ki oe. Kene se lufu lonu fa bisuto. Ua tangata ola le nei tangata, ua tupu pea lava, ua atili ai, ua oi na matua tangata ola lava ia. And the next slide line from the man began to prosper and continued to prospering until he became prosperous. Mai ua maua mea, ua kele mea, o ngā mau mea ai leo ia. Vai, o ke loa, o le whaangau le kua, e ke leo ngi mea, a sia langa le ke au au ngai le kua. For my the man began a maka prosper and continue to prospering. Pu fa a wawa manguia. Se ia o lava inga kele mea wa e mau oi le tua. Ke lau kalngoa ke oe o la langin ngai. Amene, langa le susia le kua e le kasi. E le kasi se me fa manguia e le kua. Fa mai ngau kui ngaku le ola and abundantly. E le ngaka le ola e fa manguia le kua e ke oe manguia e ke manguia iso se mea lava. Anything. Ava sa patu mo isu. Avea oe makanga manguia. Avea oe o le tangata e tupu pea manuia. Avea oe matangata e mau mea i manuia o le atua. Amene. Amen? Plan number 2. Jabez, pray for influence. Ia, umalonga kakalo ia pesa e whamanguia mai ia. Kei lo oe le mawhawhaula ia pesa. E leo se manguia fo ilele. Nga o se me ulonga sisi o manga. Nga longa ingoa pa wale mea awa seki lolo ungoa lava lea. He prayed for influence. Vainga fo ipunga sifuru fa mai and enlarge my territory. Influence, pray for influence. As regards the ministry, ke loa ele ministry ngai ke iai. Ko le almenga ke ngalue ai. Ia e loa. Ia influence kaka ia ke oe menga ke whaia. Influence ole, kuso ole, ai, lale winga ole influence. Aya hinga. Pisia kanga kaya oe. Ia, le bole mai fole influence ale nga pesi Samoa. Pisia ku, siama le pisia ko le, ke le whanganga la le winga, but influence o lo ia aya hinga o lesi kangaka. Leo kau ke oe, vai oe, manguia nga ke maua. Ia ina i lesi kangaka. Amen. Influence is an effect result on the character, the development, and the behavior. O isi kangaka, wa influence i kangaka, o ngā o lawa mio. Yeah. Si lunga lau limpa whapea ngā influence i sa mio ses. Kai milei kua. Kangaka ngai influence i aso ia ma ke lei whaulainga. I kangaka lea. Kai mi ia amai le larulangi. Mo makau kia influence leanga. Au ke whawhikai lea kua. He influenced my life now. Amene. Amene. Ma ngai ia manguia les kangaka i manguia ngawa e maua. Fia les kangaka ele fia ngai ke iai. Oli les kangaka oli ngai ke oli ai. Your ministry. Ministry in the church. Ministry i o le ngaluenga. O le kangaka. O le makua le whamaongi e ngaluenga. Ya, kau kuri whawhia isi. Influence leanga. Ngā ke ia leo ke ia ngaluenga kwa malis kangaka influence leanga le mea ngā. Your ministry is very important. God's intention is to enlarge and grow our territory. Vai.
Lale me ngaling kakalo ya pesa ke loe. E loa lele ya pesa. When God bless him, ele la kikila se mea, e ku'i e manguia i ole kua. And that's why he prayed, Lord, enlarge my territory. Ia whaakele, lo sisi o manga, ia whaakele, ia lale territory. Le mea leke iai. Because I believe le intention ngā le kua, ia e manguia. Langa le whamai, manguia le whaipulenga o whakua i manguia oe, ma ia manguia ai le lalolangi. Le intention le kua. Hienga e o pāuanga le mea ngā e manguia mei at kau sanga le kengei. A ngā fo iki koe kama whai e koe at wadua le kaimile ngei. Amen. O le mea ngā e mau at kau sanga le kengei, ngā fo le at koe kama whai e ke halu ngā kafi aeru, manguia le kua. Kalo i leli, Lord, bless me and enlarge my territory. Whakelele le kua. Amen. Amen. Kalo le tua, Lord, bless me. So I can influence my brother. Kalo le kua, Lord, help me. Inga ia influence le si uso. My brother, my sister. Awhapele ke loku le wisiptenta, praise the Lord. Ai awhapeo oe le kali o le kua, makuavi ia leli. Alula mani melnga, influence le si uso. O isio kako, makua le fikiru, kilo alo uso Yahweh. But pray. And I believe, e o lava i le si uso, o le si uko finge, o lauka maha maloki ngā. Makuale aia se mea o i kakanga, ki nganga i loa leke sau le loku. Ai makuale kari kongu a Yahweh, o leke sau le loku. But Jabez pray, enlarge my territory, because he knows o whamanguia le kua ia keia. Amen, absa pati mo Isu. Now, le Efeso kolu whai parusfulu. Ia ia te ia o le na te mawhaiau na whaiau mea uma. E whasirisiri lava I mea tātou te o le antua I ma whau iai. E tu sama le mana o lo mantuanga lue I to tonu ia te tātou. Amele, bai leo kau ke oi, bai. Le leilo o langa I le tua. O mea ngai ke o le kua, whamai e whasirisiri le kua, ngā mai le kua, mea ke o le kua. Aisia, e le o oila, au le ngā lue o le mana o le tua ngai kongu ia ke oi. E ke kakalo le kasi, o hae mai le kua le lua. Aisia, 100-folds. Se laupa senge mea mai le kua e ke oi. O mea ngai e fo ai mai le kua e ke oi, it's not because of you or us. Po lo malosi o lo loa, le I whamanguia le kua because o le ngaluenga le mana o le nganga o le kua. Ngai kongu e ke oi. Amene. Ma le ngaluenga lua whai Pacific. O na ngaso ngā tai, o lo whapea mai le atua, e ui la ulilingi I fua ilo ua ngangai lunga o tangata o malava. O na perfeta mai leo o tau atali ima o tau awhawhine, e lo whaalinga o tau tau lelea, e whai miti foi o tau toe ina. Pengo whak, o ke le o kalanga o ke o le influence le inga o ngi meo leo langa, o le soifuanga me ke maua, and even il kusi le, for my your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. And your young woman, or old woman, nga sawi nga, e lawe lungal tota sa ngayay. Amen. Amen. Ang mele ko mga akaw ikioy. Even prophecy influencer ka nga ka. Law ko ikioy. 1997. Nga makuwo ay makuyo to. Makuwo law kalavo ifefoi. Ay le breakthrough. And this man prophesied. He prophesied. From my one day, you become one of the leader in South Auckland. Okay, o South Auckland, yeah. But okay, loa. But it influenced through prophecy. The prophesy kama lo le ai o wala kui fe fo I tamo le fongo le lua fe maleiva. As the same man lenga launga ile Tim Horan. O langa launga langa then nga confirm I kiao when we come back
we're going to start the church. But this prophecy, le prophecy, dreams, vision, influence, let me say that, okay, I think long time, no share the color there. Yeah, influence I had a dream, lesi, wafasideva, mako lokulele. Kuso le mako ainga Samoa. O le leva ia u low lava. O le leva ia nga mangongi ia le me kua fale. E le lopo fesa wai. And that dreams. Then, I ke iwa faali mai le kua nga walu Samoa. O walako walu mako ainga savai. And then I walk ile ngau savali kua. I o kau iai. Ile mea le mangongi. O le lima o le pepe. That's dream. O le mea ngā mai ele kua e kiao. E ka kau ngā influence lo ainga. E ka kau ngā whaolainga. Because I believe o le kangaka e leo iloa Yesu Keriso. Even though that they go to church. But o leo langa le kangaka without Jesus. Ia leo kau ke koe. E le mangongi lei. So, si o ainga, mako ainga I sa wa I le mea le mangongi ai. Ia, o whaolenga si usola iei ma si o ngā whinge. Te koe lewa oi le loko kako. But, wa koe a mai e kia o le mea lea, dreams. E influence le ngaka. Vai oe, a vea oi makangaka influence ai I a lo ainga. Amen. Fia kangaka I ki oi. E loa kangaka I mongi lo o langa. Ka ki il meo lei kangia oe ngolo walofa Yesu. Leise me ke vevesi e pele mea ngā. Amele. Ia influence ia lako I loa. Le ia oe mo ia la tali o Yesu. After pati mo Yesu. Let's pray this prayer. Okay. Ia, whekau whakasi le prayer ngā ia. Lord, let me see what you see. So that I can pursue all that you have for my life. Ia I loa mea. O laisi la fia le kua. E mangui ai oe. Mangui ai lo langa. Amen. Number 3. Yeah. Shall we finish tomorrow? Whaamakaiao. No. Plan number 3. Yeah. No. Number 3. Pray for presence. Pamarika kalo ia pesa. Let your hand be upon me. Ia iai loa au, e lunga ia te au. Why? Because I believe, wa ave oe le kua. He invited you to the world that's too big for you. We can't do it without the presence. O lewa e iai le sisi o manga, ma leo langa ma le seifuanga. E le mawhaia on kako whakingoinga without the presence of God. And I believe that is why he called upon the Lord. Let your hand be upon me. Ia lunga ia kiau. Rau kau ke oi. Blessings. Kele meo I ke maua. Enlarge your territory. Wa iai ma le presence o le kua. You need the presence of God. Amen. Kako kusinga sokwai. O le aso foina to faina. O ofu ai he rota I ona ofu whatupu. Ma nofo I le nofo ali. Ua la unga atu ia te ila tau. Isaiah Act 11 verse 21. Nga luanga sutasi fai perus putasi. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Leo ko ke oi elanga liu kang haka. Le nganga le tua. As the presence of God. Come with the anointing, living my life with God's power. So I can live a supernatural life. Kala mose lenga fai I le tua, fa mai mose le tua. Ma ko ke le o. Ya fai ka ko ke le o ma oi. Bo nako. Amen. O ji ke mi foi lele wa ele popole a pe le ko pe ele ko. E nga fai ala ia. Ai le ele presence le ko. But Kalamo say, if your presence does not go with us, do not send us from here. Momoko nito tau petolu fai pelima o leono.
Awaile mawhai pe ana. Yeah, carry on. Awaile mawhai pe ana o I mātou, ona mana tunatu I se mea, peisea I na ia te I mātou, a ole atua e mawhai ai I mātou. O ia fo'i na sauni I mātou ia tatau ona whai mau auna o le whenga inga fou. E le o le tusi, a o le anganga. A wā o la le tusi e whasioti, a e a le anganga e whaola. Man, for my late tala to not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Mai kalanga paulunga whainga, mai not the skills, but it's the Spirit. E isi kai mi folele ke wha moe moe wa levanga I ki siango. E ke wha moe moe folele le lei alau, e le lei lau a onga. E ke wha moe moe yei meanga ia ki oe. E le lei lau la unga. E ke wha moe moe ku le lei lau whangau, kulou. But the Bible say, e mga o mia I tātou, le anganga o le atua. The Spirit of God. For mai a ngoma le anganga o le atua, le ise mea kako kan whaia. Keep the presence, le la uma. Next slide pa mulana. Kako kalonga ia, Lord, let your hand be on me, because what you have called me is too big for me. Blessings, influence, and presence. Me ye kolu le ke mga ia Lord pongi. Ai kalo le kua me ia. And then, last but not least, me mulmuli o le plan le o le kalo ia pesa. Pray for protection. Pray for protection. O ki kilo ngai fa pesole. Ese fo ile. Manguia. Wa ia inga kanga kai manguia o le tua. Ia ile mamalu o le tua. Au ki ka o ke oe. E ele fa upunga ile sain le masanga kuui a ela kunga ise a inga ise la ko kai fau. E ile sain de fai mai ea. Beware of the dogs. Mai oi. Mangui o le kua influence ka kai oe, you have the presence of God. Ai le mawhainga e whakamala le menga. Because lo iai I le li o le langi. And that is why Jabez, pray for the protection of God. Nga kakalo ia, le tangata na ia pesa. Ia le puipuinga le kua. For mai, and keep me from harm. Keep me from evil. Ia puipui mai, I le li o le langi. Awangi e whalong lo whapea o levanga I ki siango, pe ke whapea ngawa e ki a kongo po wai koi inga po e whaiwheau. E ngai whapele o e tamamatu. Amen. Beware of dogs. Why? There's a bulldogs out there. A whai mai le sain ngai ki oe, e ka kaunga I makalai. Amen. E kaunga I loa le kaunga I alu e kaunga I loa e ke loa le lea whamai. O le tia apolo, o lo whea luai, e peise, e peiose, leona, leona tangi, o loo, mai la oi maua lionga ngā, ia I lon lei, menga ka welu kalo for the protection. Mo pe te lela uma, koe lua ka kusilea, ia uma loa, mo pe teru, tau pe lima foi pe valu o leiva. Iau tau whau tauta, iau tau mātala. O na ole wa whai au tau mo na fili, o le ti apolo lea. O lo whea lua luai o I e peo se leo na tangi. Ua sa ili se tasi aina ia. Iau tau te te atu I a te ia. Ma ia mausali au tau I le whatua tua. Amen. Ma iau tau te atu I a te ia. Resist the devil. Resist the devil. E lo miki le devil. Resist the devil ke. And stand firm in the faith. Mausalilo whakokua. Ke
ke balau i le tua. Spiritual fair ngai mo le feso mtau pe ono. Alu pale fai kau lea. Ia male tatu tusi muli Lukas fulu fai pasfuluiba. Whauta, o te fōa ia te o tau le pule soli ai ngata ma a karawa. Ma le malosi umma o le fili. E lea i lava se mea i lea ngai o tau. Ben, fōai mai e le tua le pule uma lava tātou te soli ai ngata ma a karawa. Amene. Lunga wa mai e le tua le pule e oi. Le fai mai, ia e matala te e le fili u mau. Mau sa lilo fatu tua i le tua. When you pray, e ke kakalo i le kua, ia wha manguia mai oi. Then you ask God, la le vainga longa lua. Enlarge my territory. Then number 3, the presence of God. And then number 4, ia iai le pui ngā le tua ia te oi. Let's stand. Tatu tulai. Le tua o mātou whalongo i lau upu ne fiafi. Mātou i loa lo o mai ia i mātou. Mātou te tonu foi. Wai whaia me sili o mātou o langa. E wile atua i ti ngā ma whainga tāru tui fuanga ma leo langa le nei. Ai mātou te mautinoa. Lea i olo iai lau o fio. Olo tu mau oe i o mātou o langa. Mātou te tonu le tua iai mea mātou te ui iai. E i whita ma whaingatā o le soifuanga le nei. Au mātou walau le tua i lau o fio. O oe te whamanuia i o mātou o langa te totasi. Ia ina le tua i o mātou tangata. E le mana o loa nganga pa ia. Pa ia i o mātou ola te totasi. O te talo, ia e pui ma leo le tua, i o atali i maua fine. Mau te walau i le fiafile nei. Ai ei mea mātou te ui ai le ti ngā ma le whaingatā. I tai pei o na talo ia pesa le tua i laua fio. O mātou mautinoa, o e le tua soifua. O e le tua e te tali manao. O e le tua e te foai. O e le tua e te fesosani mai. O e le tua sisile ese o le tua manuia. E mamalu e pa ia oe. Whautai le tua i lewa no matu whalongo i lau. Thank you Jesus, thank you Lord. Nā tu lewa no le, sunga whakanga sepi. Jesus. I can't remember, I think it's now well over many years that I have begun to use this prayer. Every day I pray. And every time I go to prayer, I always ask the Lord first and foremost to bless me. Because when I'm blessed, everybody around me will also be blessed. This is one of the most powerful, most effective prayer that you can pray. If you look at what Jesus said, he said, you also need to love yourself exactly the same way you love somebody else. This is one of the most powerful prayer because the Bible says that when Jabez prayed, the Lord responded. Hallelujah, Jesus. I want you guys to close your eyes and you've just heard the prayer being explained. Just close your eyes and pray this prayer.
pray, I say, Lord, bless me. Enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me away from evil. It's very simple. Lord, bless me. When I say, Lord, bless me, no, you don't have to repeat after me. I'm saying, when I pray, I say, Lord, bless me. I say, Lord, bless me. Because when I am blessed by God, I will move from pain to pain-free. I will move from poverty to prosperity. When God bless me, nobody can stop me from being blessed. So I understand when I pray, I say, Lord, bless me. I know that when I am blessed, everybody else around me will also be blessed. And when God bless me, no demon from hell can stop me from being blessed. So come on, church, pray. Pray that the Lord will bless you. There's a reason I like no for Malaki Jabez prayer. Because I know that most people actually care about other people's needs. But tonight you have heard that your need must be your priority. Because you cannot give somebody that something that you don't have. When you are blessed, you can give a lot. So say, Lord, bless me. Say, Lord, bless me. Bless me because when I am blessed, I will go from nothingness to abundance. I will go from poverty to prosperity. When God bless me, I will go from sadness and sorrow to joy and happiness. When God bless me, my past is no longer remembered. My new tomorrow is now dawn. Aona fa Manurewa o ele atua. E te sauma le tinga i le matango fie. E te sauma le mativa i le maualoa. E te sauma le aio se mea i le tele o mea. May the Lord bless you. Hallelujah, Jesus. And when I say, Lord, enlarge my territory, I know that I am a man with no abilities to impact nobody. But when the Lord enlarges my territory, I'm able to have the ability to impact others, to influence others. Hallelujah, Jesus. Te talo ia fa pe na enlarge o ele atua. And every day when I pray for the church, I mention every family of my church before God. And then I say, Lord, bless each and every member of our church. Enlarge their territory. Let your hand be resting upon them and keep them away from evil. It's a very simple prayer and it's very impacting. Hallelujah, Jesus. The Bible says, and God granted the prayer. Now let me honestly say this. If God granted the request of that prayer to Jabez, it can be the same to you. I want you to pray that prayer. Enlarge our territory. Impact, my influence, protection, all of us. Father, I thank you, Lord God, that you recorded this prayer in your Bible, because this is the most powerful prayer that we can pray. In the mighty name of Jesus, hallelujah, Lord. Say, Lord, bless me. Enlarge my territory. Let your hand be upon me. That's the presence of the Lord.
When the presence of the Lord comes to you, there is protection, there is power, there is provision. Oh, hallelujah, Lord. There's so much that will come to you and the Lord bless you. Let your hand be resting upon us. In the mighty name of Jesus, hallelujah, Lord. And keep us away from evil. Our most secure security is the Lord Jesus. When He protects you, you shall be safe going and coming. In the mighty name of Jesus. Come on, church. Pray it. Right now in the mighty name of Jesus. Lord, bless me. Enlarge my territory. Let your hand be resting upon me. And keep me away from evil, Lord, in the name of Jesus. Say it again. Lord, bless me. Enlarge my territory. Enlarge my territory. Let your hand be resting on me. Let your hand be resting. Keep me away from evil. Keep me away from evil. Start it again. Lord, bless me. Lord, bless me. Lord, bless me. Lord, bless me. Enlarge my territory. Enlarge my territory. Let your hand be resting upon me. Let your hand be resting upon me. And keep me away from evil. Keep me away from evil. Come on, people, pray in tongues. Pray in tongues now. There is none like you. Hallelujah, Jesus. Tu samao. If you are a prayerless person, you will always be defeated. Tai leaders o tau o tātou tangata te tau ana e to angai te talo. Anga leva le to e faisi vai titi o tātou o foa. Asi I follow lima ele mena te tuai. Tonight you want to make a commitment to God in prayer. In saying that, this is nothing to boast about. I cannot remember any day I missed getting up in the morning, very early in the morning, and spend quality time with God in prayer. Because I know for me to be involved in ministry, I cannot go as a prayerless Christian. Lift up your hands if tonight you're making that commitment. Saying, Lord, from tonight and starting tomorrow, I will get up in the morning and I will go and pray. One of my prayer to the Lord, I said, Lord, make me able to get on my knees. Please just don't stand there. If you don't lift up your hands, it means that you're saying, I am not going to commit to prayer. Please understand. Prayer is a necessity. Prayer is a necessity. It is necessary for all of us to go before the Lord in prayers. It's a must. Just like you cannot breathe without oxygen, prayer is like oxygen. You cannot live without oxygen. Lift up your hands to the Lord and say, Lord, tonight we be
Repeat after me. Lord, Lord, o le afiafile nei, ole afiafile nei, o le au komite i te talo. ole au commitments. Pa molmole le kalesia, e le nao ni upu mea ia. O le afiafile nei to amata, o le afiafile nei, Ole afiafile nei, o le au wala tai ao, ole au wala tai. o te talo atu ia te oe. O te talo atu ia te Te soso ani mai tama, Soswani maita. i aso e whaingatai i savalinga. Aso whaingatai sabalinga. Alofa mai, Alofa mai, o le afiafile nei, ole afiafile nei. o whalongo i lau siu fonga. O whalongo e lo O le au wala tai ao, Ole au wala tai. o te talo atu ia te oe. O te talo atu ia te oe. Hallelujah, Jesus. Father, we know that prayer is a necessity, and we know without praying and talking with you every day, tomorrow shall be a failing day. Father, we thank you, Lord Jesus, for teaching us how to pray. Wawetaisi o mātou ta mau o whailangi le whaulonga, na ia au mai ai mātou le tāu o le nei mea o le tatalo. Ia vi ia oe lo mātou atua, si leo lima le atua. Ele ai se susama.
Spirit. We bless you, Lord. We give you all the glory and honor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. God's people will shout. Amen. See my Lord. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.